Kaže, ako ćeš svoju nafaku ispitat, kakve si nafake, jesi slabe ili si dobri, idi, kaže, nenajavljeno osobi. Pa šta ti iznese, znači to je tvoja nafaka, čeri. I to je to. Meni je posao bio dole, ja Boga molila da mi je se udat, da mi je se rekao udat, di nema ni metra zemlje, da neću ništa raditi. Omrzla mi zemlja. I sad, haj vreme po vreme, da tu bi trebalo u 3 emisije, bi ja ne bi mogla ispričat svoje. Mladi uzeli. Jeste, ali koliko mladi? Pa Boga mi, ja sam imao 17 godina. Samo istinu pričaj. 17 godina, eto, kad smo se mi, eto, uzeli, upoznali, odmah se uzeli. A koliko je imala Fatima godina? Ona je bila starija od mene 2 godine malo. Prevarila vas? Prevarila me. Pa Fatima, kako U 19. godini ja sam se udala. A kako si jagmila ovako mladu Pa momčiću? eto. Radi u Sloveniji. Uvijek je bilo, kaže, Sedefdija neko mora biti. Jeste. A to je bila moja mati. Zavolila ga kao dječaka i kad je pošao dolazit meni, ja imala sam omaka odsvakle. Ali ona kaže, babo u mene, moj rahmet im lijepoj duši, kaže, Mina, koji je sinoć, kaže, dječko bio, kiša pada, grmi, Allah dragi dao, nebo se otvorilo. Kaže, onama bolan, kaže, i Ibrin i Hatkin, unuk iz Memčića. Jel to bio on? On bio. Kaže, pa otkuješ sina, od tamo vamo, pa u njega, kaže, mati umrla, u Hatke je mlada, njegova mati umrla u 19. godini života, on ostao od 6 mjeseci. Nije imao puni 6 mjeseci kad je mati mu preselila. I pa šta ti, Mina, misliš? Znaš šta, kaže, mislim. Kad bi otišla, kaže, tu da zao to dijete, kad bi je ja hranila dok sam ja živa, tu će joj snaga ostati. A mi bila u teretu, puno u nas se radilo, a ona uda ko mati. Da te poštedi, da, veli, a ne znam sad šta bi rekla, je dobro otići u nemostvo ili je dobro otići u bogatstvo. Aha, nije lako, ni jedno ni možda jedno, ni drugo. Ni drugo. Jeste, jer. Kad odeš u bogatstvo, sad načito, sad se neće bračni par udat, oni hodaju, zabavljaju se, dok sebi sve ne skuće, neće se uzeti. A ja došla, što se kaže, i odmah nismo, ukratko smo bili u zajednici. Odmah, nije vojsko služio, ni na predvojničku nije išao, prije se išlo na predvojničku. A nisam, ja 2 godine nisam rodila dijeta. I u 22. godini rodila sam curcu, ovu najstariju. A on otišao na predvojničku, brzo mu je dojde, otišao u Žepča slučajno. A ne radi nigdje, radio u Sloveniji, došao iz Slovenije i... Kako je mlad radio, izvite, Omere, reče ti 17 godina imala radio. Ma da je otišao je u Viroviticu, tamo Repicu, bralo se, ali osiguranje bio ima. Moglo tada tamo ići. Moglo se tad znači? Moglo je tada, nisi baš mogao vidjeti punoljetan da si bio pa da kaže ko sada. Ako nemaš 18 ne može. Tako je, zato pitam. A onda nije bilo, onda je meni, ja sam bio negdje u 18-17 godina nešto. Znači, oni su mene primili. Nepune 2 godine sam bio u Mariboru, Slovenija, tamo. I tako da je bilo i ovamo puno poslova, ovo, ono, oženjen. Normalno volim da sam bliže i kući, i ženi, ovo i ono. A mi je žao, doista sam ona je tamo, bilo mi je fino, nema šta. Ostavio si posao, je li tako? Kasnije zbog toga što si se oženio? Pa, zbog toga, tako da sam onda ovdje gore, eto, do penzije se kaže, punu penziju, zaradio sam, 40 godina sam odradio, tiče toga punoga staža i nešto, neki mjesec još. Tako da nisam nikad ni bolovanja imao, nikad nisam, tako sam
to se tiče posla, to je bio željeznički saobraćaj. Dovozili smo vagone za utovar uglja, gore Zeničkoga to uglja, to imali smo te parne mašine. Ja sam bio to željezničkog saobraćaja kod Rukovac Manir, na otpremi uglja, dopremi praznine vagona, i tako, to je taj, željezničke uniforme smo imali, ono je kao saobraćajac. To vama bio težak posao? Pa nije da je bio težak, ono... Je li možda bilo samo ovako da se zahtjevan mora odgovora? Samo je precizan bio. Ne smiješ pogriješiti, jel tako? Nema to, ne daj Bože, to je bilo sam jednom se može pogriješiti, ne može više. I nema, mislim, ono, ne daj Bože, to među vagone, znate kako je onaj. Manervisati to radite, ta manerva i šta znam. I dobro, hvala Bogu, tiče sve u svemu, tiče posla, ja sam prezadovoljan, odradio se kaj pošteno, ono, nikad kad eto bolovanja, izostanka nisam imao. Kako je to moguće, Omere, oprosti? Kako je moguće da se za 40 godina, eto neko 40 godina rada, nisi razbolio? Pa nisam tam, mi smo imali svake godine ono sistematski bude, ono sistematski, to je komplet generalno, to je na primjer, moraš imati 100% uredne nalaze, sve ono, tako je, jedan nalaz, ako nešto nije u redu, ti s od toga radnoga mjesta ideš. Mislim, ne možeš da ne vidiš, da ne čuješ, da ono moraš 100% što se kaže da bude sve pod kontrolom i tako. Rado sposoban, baš za taj posao. Rado sposoban, tako je, to je svake godine sistematski. I hvala Bogu, eto kajem ti da stvarno sam odradio se kao samo tako kako sam želio u svom životu. Eto taj život kako je i krenuo, pa vojska, normalno oženjen, pa vojska. To je bivša ona tamo u Beogradu sam služio, Titova garda, taj rod, ono se zvao. Godinu ili dvije bio, kako? Pa bio sam godinu, pošto sam imao kćerku, kćerka se rodila, ova najstarija, pošto onda normalno vojske, onda normalno borba za život, Kad ste se vratili ovamo, stan, kuća, vamo šta. Radio 12, zaposluje se na Rudniku prije. Nek što je u armiju krenuo. 12 dana radio, dođem u poziv u armiju. Tada posao čeka, jel tako? I posao ga je čekao. Posao me je čekao, nema šta. A da vi meni kažete, jeste li vi oboje ovdje iz Begohana? Jesmo. Jeste? Jesmo, samo što ima je ta 4 sela bila. Dobro, koja su to sela? To je, Mračaj se zvao selo, to njezino, a ja sam Memčić iz sela. Dobro, kao i prezime tvoje Memčić, kao i prezime, jeste tako je. Onda ima još neka 2 sela, ima isto, zove se Branoša, Hvatići. To su ta 4 sela, sve nekako tuda, tako. A kako vas je onda tako mlade poznavala njena majka? Pa da kad nismo bili daleko. Aha. Nismo bili daleko, poznavala je moje roditelje, poznavali su u mene djeda Nenu, što mi kažemo Nena. Znali su, mislim, odakle ma čobani zajedno bili, otvoreno pričaju, na čajrama zajedno čuvali. Pa tako, znači, ja bila čoban ovce, čuvala 3,5 godine, ja sam bila čoban ovce, ja čuvala. Pastirica si bila ti, pa tima. A on je isto, njegovo društvo, njegova generacija išli, čuvali su bikove. Oni natiraju u šumu i samo odu obiđu. Aha, da. Što mi kažemo jalovinje, pa to se natjera, tamo pa se ode obas. Ljeći, je li tako? To tako bivalo. I ti sad moraš obići životinju, da li šta nedostaje i to. Moraš otići, tamo, a sve zajedno skupa. Daj osoliš malo, da je nešto odneseš. 3, 4 sela, sve čobani zajedno. A kako si ti žensko, a da ti povjeri stado i to? Nisi imala braće? Pa imala sam ja 2 brata mlađa. U školu išli, a nas 2 sestre starije, ova što je starija 53. godište, ja 54. Faktički zajedno smo rasle, nije niko mogao razlikovati koja smo starija, onda opet sam ja krupnja bila, ona posjećuna bila, ali kasnije i ona ali mene dadoše za čobana i valja ujutru radit, radi ja na kopaca, kad je kopanje dok ovce treba ne pustiti goniti u brda. Šagovska rijeka, Pepelarska rijeka, ali nisam ja sama. Moja generacija ima i živi dosta. I bilo je Ozgor Išagovića i baš sam neko dan pričala na jednom skupu. Pitala smo za jednu spaseniju. Ona je Išagovića, ona dođe
u Pepelarsku rijeku za nama sa svojim ovcama i tu gdje, na primjer, po 1000 komada ovaca, a naš 4-5 čobana. Samo jedan muškarac bio čoban, a ono je sve ženskinje. A koliko si ti tad godina imala? Pa imala sam, mora biti neki 14-15 godina. A, djevojčurak. Pa ja. Ajmo reći djevojčurak. Ja, dotle sam ja radila, čeri, to. U nas je bilo u štali, u mene u babe je bilo 12 u štali, što nije nikad na tuđu zemlju hajvanče stalo. Sve se na jaslama hranilo. 4 krave muzare, ujutru valja pomoć, sestra mi muze 2, ja 2 krave. Ali ja odem štalu počistit, sredit, jedino konja što izvedemo, ako neće konj ići nigdje radit, odvedemo ga na pašu. Pripnje se i hajvanu onome polagat, vodu iz bunara vadit nema, česmu odvrnut. Bunara smo 2 imali, jedan pod kućom za veš, a gore je bila za piće i za onaj hajvanu na vintu izvlači se i valja 12 napojiti. Bome si ti imala puno obaveza. Meni je posao bio dole, ja Boga molila da mi je se udat, da mi je se rekao udat di nema ni metra zemlje, da neću ništa raditi. Omrzla mi zemlja. I sad, haj vreme po vreme, da tu bi trebalo 3 emisije, bi ja ne bi mogla ispričat svoje. U najkraćim crtama da kažem, kad je babo već saselili su dole klizište, to selo ponijelo, ja sam već priselila u svoju ovdje kuću, klizište, i onda su dole oni dobili placeve, ovdje dole kolona dovoljna, i sada babo i mama rahmet im duši, oni su saselili, oni su radili dok su mogli. Onda on je za svog života, dok je još pri sebi, čovjek dok je zdrav, a mlad je i umro u 65. godini je umro. On je odmah, ja kravu prvo, kuća je se napravila bez kredita, ova. Vas dvoje napravili bez kredita? Nas dvoje u rudarskoj plati, a konjska kola mi dovlačila elemente. Jeste li si ikad igdje selili? Jesam ja 3-4 ognjišta promijenila dok sam došla u svoje. Aha, do ovdje dok nisam. Ja. A kad si došao ovdje, to je bilo to? To je to, nisam više nikud ovdje, onda rat, ono kad je zahvatio, bilo je izbjegnica je ovdje prošlo na 1000 kroz ovu kuću. Čovjek i žena su stanovali dole u Donjem Spratu. Vi ste im pružali utočište, Ja, tako davali? Dala im 3 godine i 3 mjeseca nešto su stanovali, halal, bilo na oba Dunjaluka. A njihova rodbina, onda čovjek radio u Njemačkoj, penziju zaradio. I onda ono malo putevi kad su prošli, čovjek je išao tamo, pa svak svom slavu donese kofer oni koverata. I onda narod kad čudne je došao s Majo, iz Njemačke dolazi svak. O mene je uvijek bilo hađa bujru. Nema veze što te znam, što ne znam bujru. Hađ bujru mu i uvijek. I prugom neko nanide ako digne ruku, Fatima šta radiš, kako si? Dobro je, hajde svrati. Takva si osoba, znači odmah svraćaš, ima bujruma svako. Uvijek sam bila i kažem, nastojim da me hoće nasledit neko dok je u ovoj kući. U mene je uvijek bilo, nikad nisam gledala s čim ćete počastiti, ima li nema. Važno mi je samo zdraga srca da me neko dočeka, a da i ja tako nekog dočekam. Mene admin iznenadio, ja kažem, trebao si mi najaviti prije na heftu ili... Ali ne sinoć on meni kao, kućeš me sad, ja jaciju već klanjala, ali opet bujru. Čija je, šta je nafaka, elhamdulillah. Kaže, ako ćeš svoju nafaku ispitat, kakve si nafake, jesi slabe ili si dobre, idi, kaže, nenajavljeno osobi. Pa šta ti iznese, znači to je tvoja nafaka, čeri. I to je to. Ja kažem, ja sam se oslonila, nisam ja ni mlada se udala, samo sam kroz život, kroz kuću, kroz svoju porodicu, porodični odgoj. I danas Danile ima mladi. Kaže, to hođa će mi doći, pa se znaš malo, kaže, pa šta je hođa? I hođa je čovjek. Ja nikad hafiz, da sad rez vlema treba mi doći. Nimalo se ja ne bio bujru. U gosti koji svakog, jel' tako? Koji svakog, ja. Jer zato što smo u nas hođe kroz kuću, moj otac uvijek je hođa noćevo imao svoju sobu gore u Mračaju kad smo bili.
Klanjat si morao, tio, ne htio, bilo ti drago, ne bilo, moraš klanjat. Tebi je, i da tebi leći za sabaha, nema, ne znaš šta te čeka, ustaneš, kava, kakva kava, idi na posao, pa kasnije kad sve uštali uradiš, onda te čekate na cigli, lončić kave i šnjita hljeba i pojedi i opet nastavi dalje za poslom. Yes. I tako, ali eto opet, hvala Allahu dragom, ja sam zadovoljna na svemu, sve što insan godine nose, svoje ide vrijeme po vrijeme, ali davno sam, nisam samo sada, na primjer, bolest svoju neću ni spominjat, nisam doktoru nikad otišla u životu, znači prvo dijete kod kuće je rodila curicu, nju kod kuće je rodila. Ono drugo po redu što je bilo, njega sam u bolnicu, ali eto, neću razlog pričati što sam otišla u bolnicu, a bila sam spremna kod kuće ga roditi, ali eto, otišla sam. I to je bilo tako, valjda Allah htjeo i gotovo. Ali evo, niko nije daleko, koliko vidim. Evo, sin ovdje pravi kuću u dvorištu. Ovo je sin ovdje. Ja, jel tako? Znači, ova jedna je skroz u komšiluku, kćerka, ta najmlađa. Najmlađa, i ove dvije su u Zenici. Ove su dvije u Zenici, ova ima jednog sina, ona što mi je najstarija, ona ima dvoje, ima i ona čerku i sina, i sin je oženjen, ima dvoje djece i čerka joj ima 3 djece. Dobila sam ja već izvještaj da vi imate 7 unučad. Imam. A koliko preunučad? 7 ili 8? Isto. 7? Aha, dobro da nisam pogriješila. Pa vjeruj da ja sad... Neko je ovdje brojao, da znate. Od prilike znamo ko bi moglo biti. Zec se zadao da mi da neke osnovne informacije. Dobro, neko vam je rekao, možda bi mi pogrešili. Zamisli to, pogrešiš pred kamerom, pa se naljuti ono što si ga izostavio. Ja sam čula, rekao mi Admir, da ste vi išli na umru. Kada ste otišli? 28.7. Ove godine? Ja. Ove godine. Ko vam je ispunio tu želju ili ste vi sebi? Ovako, to je se sve dešavalo uoči Bajrama Ramazanskog, sad ovoga Ramazana prethodno. To je bilo posle jacije namaza, znači zadnji dan posta. I tako da ja pojma nisam imao, mislim, ja jesam ovdje aktivan po pitanju džemata, ja. I tako da zaista nisam očekivao, nisam se nadao, nisam ni pogledao, nisam ni razmišljao o tome. Hajde, rekao da uvijek kako bi bar da umre, da o hađu normalno i o tome smo razmišljali, mlađi još bili, imali bi to zaista želju i ovo i ono, pošto zaista sam vezan u džemat, to tiče džemata, to mi je pod broj 1 u mom životu. Ja čim sam došla, vi ste meni spomenuli koliki je džemat i to, odmah ste o tome pričali, to je mislim bilo van kamere. Jeste, i tako zaista, to se sve završilo, džamija je zaista puna bila, a naš imam, on je zaista priredio jedne poklone za ovi koji su dolazili, dječaci, djevojčice uz Ramazan, u kabele, koji je redovan bio, pa on je to, pa nagrade im pripremili ili tako tamo nešto Potrudio se da baš da... Jeste, i tako da je on, kad je on završio sa to s mojom djecom tamo, onda je jedna ima ta, za jednog našeg džemata ili ovako, onako, u tom smislu, tako nešto kazao. A ja pojma nemam, ja sam sjedio, jel, nemaš veze da je to. I on je mene pozvao, kaže, kovirt ovako. Uzmi ovo i kaže, otvori i pročitaj. I sam ja, hajde otvorim, kad jedna učenica ovdje koja je predstavlja džemat i mežlis, ja na takmičenjima po pitanju mežlisa i tako to. On je nju pripremio. On je njoj, mikrofon je pored nje bio i on je vjerovatno kazao tako kad bude Omer, to ti onda ilahi u Medinu pošala sam. I tako da sam ja zaista ovo otvorio i mala tako tu ilahiju. I iz istog momenta sam ja odmah znao šta je to, da je to. I da ja zaista sam jedva na nogama ostao, tako da. Džamija je krstata, džaba je, nema ni gora.
svi su oni, imao sam i podršku, mislim, ono, aplauz, onda ovo, ono, svima je drago bilo, kao, i s kim god sam ovako u prolazu, negdje čestitaju, kažu, svaka čast i trebalo je i ovo i ono. Dobro, ja jesam tam što se tiče toga svega, džemata, a nikad nisam se ono, pa da kažem, ja sam ovo, ja sam ono, vidi što sam ja ovo ili ono. Ja sam najvolio kad nešto hoću da uradim, da me niko i ne vidi i da ne kažem, evo ja sam to. Ono. Nisi htio ni da se ističeš nikada, i to? Da. Nikada to od naših Pendija zna, baš zaista koji visoko cijenim i poštujem. Ja, ti Allah da zna, ne treba drugi znati. I tako da je to, ima još neki, ja ne znam, otprilike pretpostavljam da još moje dvojica, trojica neki koji su učestvovali u tome od našeg mjesnog imama. I ti neki još ljudi, ja pretpostavljam ko bi to mogao, ali ne znam, zaista ne znam tačno ko je još to učestvovao u svemu. A zahvaljujući najviše, ja kažem, našem imamu, ovome mjesnom, koji je zaista to pratio i prati svako, što se tiče kogod nešto ovako uradi, on zaista pohvali, kaže, stvarno, što je svijet, mislim, nadaleko, ja volim sve imame. Volim se, kaže, od našeg Rezu Leme pa do a ima je zaista fini imama i sve, ali ovo nešto je posebno. Nije sad pitao što je umrao tu. Još svašta je nešto bivalo, pa čovjek prati, vidi, i želi da ga, eto, nekako, da mu pomogne, da učini, da ga nagradi nekom nagradom. Eto, on je to tako htio, eto, da se meni to stvaralo, moje što sam ja razmišljao kroz svoj život. I to se 28.7. mi smo, to je bilo ove godine, kad smo otišli to tamo, obavili. Kakva je bila reakcija porodice? Vi odjedanput idete na umru, a nije bilo govora o tome. Svi su bili što kaže, ne znam, svi smo plakali, vjerujte. Ja sam došao ovdje, ja sam jedva došao iz džamije, to večer kad sam to dobio od tada, to. Ja, vjerujte, da zaista toliko sam uzbuđen, toliko, nije da ne mogu da vjerujem. Ja sam se pripala. Ali je to moguće, na primjer, sada, ja čujem vatromet, da to su ljudi meni, na primjer, donirali. Ja čujem vatromet. Tako da, eto, hvala Bogu, odradili smo tamo. Njega nema, svi prolaze, njega nema, otvaraju se vrata kad unuka mi ide. Unuka prva, od ove mi čerke mlađe. Krupna, visoka, ide nosi kovertu, ide stade ovde. A ja čekam pa ćemo kafu popiti. Kad ide mi čerka ova, Sanida, ide i ona. A reko, di vam je otac? Kaže, evo ga ide, sad će. I on ulazi, a curca viče, Dene ne otvori ovo. Daje meni kovertu. Dene ne kaže ovo otvori. On prođe, sjede ovdje i odbe noge diže ovako i vidim ja, kad ja sam povuku iz koverte, vidim da je umra. Ja sam tu da Dijana sjela. Kad sam ja pošla plakat od dragosti, dragom Allahu šućur po 1000 puta, nek doživi, makar ispod ovog krova, nek neko ode, toliko mi je bilo drago. Ja sam sebi pošla, bila skuplja godinama. Otkad ikad, bar da mi je na umru. Ali ne mere, nikad. Započnem pa. Zafali mi malo. Jesam li načela, gotovo je, nema. Ne mere. Šuti, trpi, bolest nosi svoje, svoje. Haj, nej se, nije bitno. Daj, rekao, ja ću ti, idi Hano, rekao, kahva, ja džezvu uključi, džezva je kuhalo, samo ga uključi, ja sam pripremila sve. Curca uključi kahvu, ona tipka telefon, ova odmah zove ona, odozgor zove mi unuka, zovu, čestitaju, to plaču, ova plače naglas na telefonu, dragosti, drago. I haj završio, one hoće oca, čestitaju, one njemu i sve.
I curca zasu kafu tu da donese. I unuka je čestitala mu. I nisam ja još uzela šolju, ni on, niko nismo još pošli pit, samo što je ova curca nasula kafu. U mene telefon anamo na stolu, isto moj telefon zazvoni. I ja ustado i kad ova mi unuka, Amra. Salam alejku nene, alejkimu salam. Šta ima, kako si? Pa alhamdulillah, dobro je. Ispostili smo sve do i dan, što se kaže, ona izulinu 2 puta dnevno. Podne sirofor pije podnenski. Znači, bez jedne, što se kaže, greške, bez jednog poteza teškoće nije prošlo. Hvala Allahu dragom da smo ispostili sve do i dan. Mama da se to šta more pojest. Ja sam samo vodio hurmama i šolja kafu. A on bi malo zalogaj 2 i vode i šolju kafe. I kad noća se iftar i onda ona izuli primi, terapija nastaju i to. Eto. I uspjeli ste. I uspjeli. I u mene telefon zazvoni i ona mene 3-4 put. Jesi li dobro, nene? Kako si, nene? Pa dobro sam, Amra, što? Ispostila sam, hvala Allahu dragom, Ramazan. Hrane sam naspremala. Eto kako sam uvolila, evo nek kaže čerka. Jesu li kad dolaze mi na Bajram, bajramski je ručak ovdje, svi su na okupu. Sami pripremite sve. Sve iz mojih ruku, eto nek kažu sve. Kaže, daj mi reci nešto. Šta je? Ja, kaže, moram ti kazat, a meni je rečeno da ti ne govorim dok ujutru Bajram se ne klanja, kad ti budem čestitala Bajram, da ti, kaže, onda kaže. Pa šta je, Amra? Di reci. Moram ti, kaže, nešto reći, kaže onaj. Evo sad ja dobim poziv, kaže, ovi snimak Didin, moja prijateljica vidila. Kaže, draga Amra, kaže, šta je ovo, rasplakala si me, ko ti je ovo? Kaže, moj Dido, gledala uživo snimak u džami. Kaže, to mi je Dido, moj, što sam ti pričala i nene, obodvoje bolesni, ali kaže, eto. Kaže, plačem cijelo vrijeme i ne mogu više, kaže, otrpit. Kaže, šta je za nenu? Pa ništa, nene ne mere ići za sada, Dido će ići ako Bog da, eto. Kaže, slušaj, Amra, Dido neće brez nene ići. Ja nenu otpremam na umru. Od mene je neni umra. Ali joj nemoj pričati do ujutru. Nemoj ženu, kaže, možem zamisliti, kad je mene voliko potreslo što čovjeka nisam uživo vidjela nikad, a kaže, ne znam ni mene žena, kaže a kamoli veli nju, kako će ženi biti, a žena nije dobro. Ujutru joj reci, kad joj budeš čestitala Bajram. I gotova više moja priča završena. Ja samo klonu sva i kako je Allah to, dragi, dadne, pa onda ide sve ti kroz mozak. Znači, kako, šta. Kad sam ja onda pošla radit, da mi je sve što oni kaže, isto rekao ko nam padne meni više put. Rekao, kad je se spremala za smrt, rekao Hazret Fatima, kad je djevčicu kupala svoju, a zna u koja doba je otac rekao da će preseliti. Pa rekao, onda i grlila i sve svoje na mjesto stavljala, gdje šta treba, ona je sklonjala, rasklonjala. Je i ja. Sve da mogu naći, ako se i ne vratim, ako Allah draj dadne odem, pa da se ne vratim. Pa ništa se čeri ne zna, jer sad dotle ne zna se. Ja u Zenicu krenem u bolnicu, na primjer, na kontrolu ili nekud, ne zna se hoću li se vratiti ili neću. A bolest je takva, karcinom, na primjer, 100%, a nisi ti, što se kaže, zdrav, čitav, ali ja kažem, alhamdulillah, hvala Allahu dragom na svemu. A koliko dugo, oprosti Fatima, traje tvoja borba? Evo sad si nam tek spomenula. Traje moja borba 12.7. je bilo puni 13 godina. A 10.7. sam išla na kontrolu, pa ću 28. na umru.
I tako da sam morala ovo lijekova, nisam ja nemam puno lijekova, sad što trošim. Onkološki ne trošim ništa više, skinuli smo sa svih lijekova. A ove svoje standardne trošim lijekove samo za tlak. Ima još neki lijekova što sam i prije trošila ove bolesti, a što se tiče za ovu bolest, samo imam ja svojih preparata što sama sebi. Nešto na prirodnoj bazi, sve na prirodnoj bazi, dok nisam 4 mjeseca nije ova sećija, moja Emina ovu sećiju je iznijela, je zapali su, gdje sam ja 4 mjeseca ležala. Je 2 put sam ja 2012. kemoterapije 6 primila, pa onda 2013. otišla u Sarajevo, 27 zračenja imala, nikad kući na vikend nisam došla, a 2 mjeseca i 5 dana bila u Sarajevu. Kad sam došla kući isto s onog svijeta, da ne znam ništa, sve poboravila. Samo nisam svoju djecu. Čula sam se s njima, nisu mi dolazile u posjetu. One bi meni pošalji telefonom dopunu, imala sam novca, imala sam, izidem sa ženama, žene ne daju da sat ležiš u sobi, a kad se ozračiš ne smiješ ući u bolnicu, u sobu gdje boraviš, moraš najmanje sat, 2 šetat, pa onda ući nas je 3 bilo u sobi. Tako da sam i to izdržala i prebrodila. I onda kad sam došla 2014. otkri mi se kad sam snimala skelet kostiju, metastaza 2014. zauzela desni kuk i desnu zdjelicu. I nema. Onda mi propisali neki pametni lijek kao Herceptin taj. 6 godina, ali između toga 2015. me ponova vratiše na kemoterapiju. Opet 6 kemoterapija. 6,5 sati jednu flašu ja ležim prikopčana za krevet dok iskapa. I ja ustanem, nikad nisam zaplakala. Nikad nisam se osjećala tužno. Mrtjo ili bila bolesna ili ne bila. Na kraju kraja ja jedva čekam terapiju mi isključi, izidem na hodnik tamo kad mi isključi terapiju. Ja napolje na klupu da je meni pripali cigaru, džaba tebi sve. Ah, Fatime! Nikad nisam prekinula ni jednog sata, što se kaže. Mene doktor upita, načelnica. Znaju da jesi se prošavati, ja rekao, neću se nikad ni proći, dok ne umre. Nisi se ni plašila ništa to? Nisam, Božjom pomoći Znaš to? Kaže, dobra sam ti tableta dao ove, dobra sam ti dao one, sve ti možeš davati meni da... Mene Allah ako ne pomogne, mene Allah ako ne izliječi, ne pomogne mi lijek i ne ukaže mi lijek. Ja ležim, Dijana, evo ovdje. Nema više. Kad sam popila jednu terapiju jutros 5, noćas 4. Za 48 sati nijednog nokta ni na rukama, ni na nogama. Aj kosa što je opadne, nije to. I na postelju lezi. Falilo 4-5 dana, od 4 mjeseca, puna ovdje, Fatima je ležala nepokretna. Kad hoću ići nalaze vaditi ovdje, zovnu mi nekog s autom u Žepčaj. A kad ću na terapiju, sutradan, 2., 3. dan, zetovi dojde poraj mene i na onkologiju gore. I onda dojde opet, odvuče me, nekad me dovuče kući, a kad čovjek, što se kaže, nije on to vrijeme, kad sam ja, najgore je bila situacija i on je. Bili su i oni, što se kaže, ali eto, Allah je dragi dao opet. Osmrti ne mereš ono se izliječiti. Osmrti ne možeš pobjeći, ja. Ali eto, meni je Allah dragi dao lijek. To sam, isprobala sam na sebi sve. Ali sad 3 emisije bi nam trebale da za njega pričamo. 2009. on je kad sinom pluća u tešnji bio 2 mjeseca. I vi Omere, i to prošlo kroz to. Sve je završeno, ali eto privodimo kraju, mora biti emisiju da ona što se tiče, ja samo vjerujem u Allaha i čvrsto sam se za Allahovu uže prihvatila. Smrti nema dok Allah ne pozove, a lijeka moraš tražiti, dužni smo ga tražiti, jer kaže za jedan zglob ćeš odgovarati Allahu ako si škrt prema
sebi da ga liječiš. Moraš ustati i liječiti. A ja sve, ne bi mogla ja sama da mi nije njega. Ja sebi svašta nešto i namirila sam se, sve što je bilo biljaka, isprobala sam na njemu i na sebi. I onda sam i druge, meni su ovdje došle neke žepčanke od ozdu, iz medicinske škole, 2 doktorice. I još su dovele 3 žene, 2 došle su, jer uvijek pitaju za me, ova jedna iz Mežlica baš pita uvijek omera, znaju za mene, jer općina Žepča sam. I one su pitale samo da dođu na kafu, da vide samo moje preparate s čim ja, da se tako osjećam, ali najviše metastaza je. Ja kad god dođem, pa šta me više da izvinete, rekao ja, svoji 5 vakata namaza klanjam, kuham, razvijam, ko domaćica, sve spremam, dočikam. A je li se to sada povuklo? Pa nema ništa, eto sad ništa nema, ali stoji karcinom sam, ne gdje si ga, kaže, zbila trebala nalaz jedan uraditi, ali taj sam nalaz trebala uraditi ili u Zagreb ili u Osijek. A jedne idu žene i u Tursku, ko ima pare. I ja, sve što mi je doktor propisao da radim, radila sam, nikad nisam ni jedno ofulala nalaza, a taj sam. Jest da me je bilo stid i danas dana me je stid. Kad mi kaže što nam Fatima nisi taj nalaz uradila. Skup bio, Dijana, bio je onda 2200. Nemam ja tog novca. Da se karcinom locira, jer tog aparata nema ni Sarajevo, ni Tuzla, samo ima tamo. Znači samo da bi se potrebno da se locira. Ja, da se locira gdje. I 100% je karcinom kod mene, na svakom mom nalazu 100%, ali oni ne mogu otkriti gdje je, ali ja se dobro osjećam. Doktor mi baš kaže, mi Šišić, da su me bili otpisali, ali nije me Allah otpisao bio. I ovdje su me mnogi bili, mislim, moja rodbina i svi koji dolazi, obilazio me. Ali ti Bogu hvala sada. Ja sam, elhamdulillah, hvala Allahu, drago. Išla sada i u Poračić, išla sam na Vaš. Jeste li? Je li Omer išao? Jeste zajedno išli na Nerenje? Jesmo, samo što ja nisam hodala, ja sam Dijana sjela, gdje sam došla, sjela, 3 puta sam podlezu kahve, pila, ručala, jela. Ja sam morao ići, nekako bio mi je red, a ona nije morala, nije bio red ići. A što je bio vama red, a njoj nije? Pa zato što smo mi vamo ispred penzionera organizovali bus, pa tako da mora neko da vodi to, da organizuje prevoz. Šalim se, nije se meni išlo, ali eto kaže, hajmo, hajde. A niste ga smjeli pustiti, znate da je tu gore posjećeno puno, ha? A nije, nikad nisam bila ljubomorna. Nikad? Nek smo otišli opet skupa i volimo, otišli smo i tako. To je ne zbog Vašera, nego onako, što mi je zaista bilo red, mislim, ipak neko to je ispred penzionera. A volimo ti donji kraj, volimo razgledati i ono, i ja. Tako da je zaista, mislim, bilo je fino, nema ni govora tiče. Mi ne hodamo daleko. Mi negdje malo bliže i onda sjedimo, kahva, ovo, ono, vamo, tamo i onda, Boga mi da ručamo, to je što je najbitnije, jel tako? Doći malo pojesti, mi imamo i ovdje Vašer, bili u 8. mjesecu u Begohanu, da ste čuli vi. Da, prošli smo kada su se oni štandovi pripremali. U nas bude ovdje Vašer, tiče Vašera, nema ni gora, svaka čast. Ja nikad nisam došla ovdje na Vašer. Eto, tu bude. A dole odem, samo je to da naroda razgledam, a ovi narod znamo da sve okoliče, šta ćemo. A Boga mi, imalo bi se sa vama, dobro si ti rekla, bar 3 epizode emisije snimiti. Toliko toga ste vi prošli u životu. Moja Dijana. Što je rekao, meni imaju običaj rijet. Čuj, kaže, Nutana smiješa, kaže, bolesna tako, halo, hoću li plakat? Neću plakat, što god je... Hoće ljudi završati ime. Pa nek završe. Pa ćemo poselamit nekog, pa ćemo mi opet pričati ako Boga. Hoću poselamit sve svoje, prvo svoju, sve i djecu, svoju rodbinu, braću, sestre, familiju, svu, komšije. I poselamila bi posebno svoju grupu na Umru što smo išli, sve ko bude pratio, ako bude neko gledao, da ih poselamim svihur
i svoju Tuzlanku, jednu ozdoli Živinica, cimerica moja, što smo bile u sobi, nju opet posebno, vođu isto Farisa, veliki selam, da mu Allah podarim svima sreću i hajrli putovanje, često putuje, da i Allah nagradi sve. To toliko od mene, želim svima sve najbolje i samo bi, ali neću sad otvarat priču, to ćemo mora biti tako bude na fake u drugoj jer otiću daleko. Tu što se kaže, moja životna priča, ja sam rekla Admiru, moja životna priča ne mere stati u 3 emisije. I eto, selamim sve svoje i Efendiju svoga, posebno njega, izdvajam iz kompleti komšiluka i svega džematlija. Efendija mi je podrška velika. Posebno za njime zadovoljno. Evo i muže da naglasio tako. Posebno njega i njegovu hanumu i njegovu djecu, od onog najmanjeg do najvećeg djeca, što se kaže tako, da dođu da me obidu. Ja ležim, oni će doći mene obići. I eto. Svaka čast. Hvala vam, Fatima. Jeste nekog zaboravili? Nisam niko, zato što sam obuhvatila sve. Imam rodbine u Sarajevu, Zavu u Sarajevu imam 2 bratića, imam bratišnju, sve ih selamim i njihovu djecu. Imam Zavu jednu u Žepču, selamim i nju i njezinu djecu i njezine prijatelje. Iako nisam joj još prijatelja, zeta sam joj upoznala, prijatelja nisam. I sestru imam jednu u Zadoćima, jednu u Fatićima, selamim Svihur i njihovu djecu i po Njemačkoj imam familije. Tamo ne znam ni koliko ima, ali selamim i Svihur. Ima neko, valjda se od njega najde da gleda ovu emisiju. Hoće, vjerovatno, možda će vam se javiti. Ja, i tako. Evo, Omere, vi molim vas da poselamimo i... Pa, pod broj 1 što se kaže, svoje najmilije, familiju, komšije, sve. A posebno džema Degova Han, sav kogod je član ovoga džemata i mežlis na čelu sa glavnim imamom i ostalima i bogami, pogotovo posebno selam svog imama ovoga mjesnog, koji zaista pričao sam sve tiče, od njega to i krenulo i uvijek ide, zaista malo je nakimljen imama, svi su, ja već cijelim pošteni imame, nema ni gora, nemam nikom ništa reći tiče toga, ali nešto, ovo je nešto posebno što jeste, nije zbog ovo što je umra u pitanju, što je da to od njega što je to krenulo, jer tako ja pretpostavljam da jest i to je tako, ali zaista kažem, svaka čast. Nije mi veći poklon u mom životu, za mojih 70 godina nisam ga što se kaže, dobio ali ovo je nešto zaista što se nikad u životu zaboraviti ne može, mislim, i to je zaista nešto veliko i treba to poštovati. I opet, i ako Bog da u budućnosti, nekako, eto, da istrajemo na tim svemu što se kaže, tiče džemata. Da Allah nam omogući da odemo opet, ali ja bi imala... Ja sam prezadovoljan to što tiče i džemata i svega i komšija i tako to, eto, ne znam posebno više šta bi čovjek stvarno, ali nemam riječ stvarno više tiče toga, veliko hvala, nema šta. I to je to se tiče i vama, hvala koji ste eto došli, Hvala prvo našem zetu kad vas je pozvao, hvala mu da živi iznad. Ne da ste nas iznenadili, nego nisam očekivao ovako. Nije vas obavistio, nije nam ništa. Ovo je nešto malo izhitreno, možda smo trebali biti malo spremniji, malo još nešto. Kako reče na početku Fatima, samo pričamo što jeste. I to je to, a ja. Samo... Hvala vama što ste nas primili ovako fino i izdvojili vaše vrijeme za nas. Za goste. Posao da je, ne znam ti u pitanju koji ja... Prekidaš dosta, jel? Ništa, bujrum u svaka doba.
telefon, mene žene, telefon u ponoći kad zazvoni, ja se javljam. Uglavnom svako ima bujruma. Svako. To sam shvatila kod vas je tako. Uvijek je bilo, ako Bog da, bit će da Uvijek je bilo i živi. dok je Fatima pri sebi, ako Bog da bujrum, pa ima ono što ima. Amin, svaka Draga čast, hvala srca. vam puno. Eto. Evo, meni je drago što sam vas posjetila, nisam mnogo puta bila ovdje u pohodu, što bi se rekao na Begov Han, ali sam svaki put odavde otišla pune duše i srca i drago mi je što smo danas uspjeli snimiti ovako jednu ipak pozitivnu i toplu priču, rekla bih. Evo kako jedan mali znak pažnje nekog toliko usreći, hajmo reći, promijeni živote. Tako da bi ja voljela onako na kraju uvijek reći i prenijeti tu poruku, uvijek kada imate priliku da uradite nešto dobro, pa makar to bio mali trun i možda za vas i ne toliko značajno, vi učinite, ne znate koliko će to nekome značiti i uljepšati dan, da ne kažem život. Evo, najljepši selami i pozdravi i svako dobro želimo vam iz Begov Hana, iz općine Žepče. Thank you.